ljubio, ko to zna. Al srcu malo je, da si me dotakla tim hladnim usnama. Sve su bile bezsna, samo ti si bila ta. S tobom ništa nije sve, moj anđele. Kako posle nas na suncu vratim sjaj, kako posle nas kada znam da je kraj. Nestalo je sve, sladan je taj, još ti čuje glas i u svakoj još te tražim posle nas. Koliko gradova i ulica pusti sam prošao, dok nisam shvatio to da sam ja samo tvoj u duši ostao. Sve su bile nebesna, samo ti si bila ta. S tebom ništa nije sve, moj anđele. Kako posle nas u suncu vratim sjaj, kako posle nas kada znam da je kraj. Nestalo je sve, kroz hladan vetar još ti čujem glas i u svakoj još te tražim posle nas. Posle nas na suncu vratim sjaj, kako posle nas kada znam da je kraj. Nestalo je sve, kroz hladan vjetar još ti čujem glas i u svakoj još te tražim posle nas. Na suncu vratim sjaj, kako posle nas kada znam da je kraj. Nestalo je sve, kroz hladan vjetar još ti čujem glas i u svakoj još te tražim posle nas. I u svakoj još te tražim posle nas. Draga djeco, uvaženi nastavnici, poštovani roditelji, želimo vam srdačnu dobrodošlicu. Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se 23. aprila svake godine i kao simboličan datum u svjetskoj književnosti, jer su tog dana 1616. godine umrli Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Iznimka od pravila da se noć knjige održava 23. aprila čini vikend i neradni dan. Stoga i ove godine noć knjige
I Svjetski dan knjige održavaju se večeras 21. aprila. Ovogodišnju noć knjige krasi riba Morski vrag, koja nastanjuje mračne dijelove dubokih okeana, a specifična je po svjetiljci na glavi koju koristi kako bi privukla plijen. Mi kažemo da je u svjetlo treba kako bi mogla pročitati knjigu, odmarajući se nakon napornog dana. Odluka o obilježavanju Svjetskog dana knjige i autorskih prava donesena je na općoj konferenciji UNESCO-a održanoj 1995. godine u Parizu. Cilj obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskih prava jeste da se oči javnosti usmjeri na knjigu u svim njenim tradicionalnim i modernim oblicima. Ove godine se također navršava 100 godina od rođenja istaknutog bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Distana. Nezaobilazna lektira osnovnih i srednjih škola je upravo zbirka Kameni spavač. Također, ove godine se navršava 95 godina od rođenja istaknute hrvatske spisateljice Vesne Parov. Njene pjesme rado čitaju kako djeca, tako i odrasli. Stihove o Mačku, Džingis Kanu i Miki Trasiju izvođene su u uspješnom obliku dječjih mjuzikla. Nama je posebno draga zbog pjesmi koju je posvetila Maglaj. Sve to govori o ulozi velikih ljudi u vječnoj težnji čovjeka ka višim ciljevima. Naučnici tvrde da je čitanje knjige, a ne novina, najbolji lijek za opuštanje i oslobađanje od stresa. Čitanje je efikasnije od slušanja muzike, šetnje ili sporta. A samo 6 minuta čitanja smanjuje nivo stresa za 2/3. Koliko je čitanje bitno govori i činjenica da pomaže jačanju mentalnih sposobnosti. Čitanje može biti i zabavno. Ono nas vodi na mjesta na koja nismo bili. U svijet koji dijelimo sa likovima tako što sa njima plačemo i smijemo se. Bježimo iz ove sive svakodnevnice. A da čitanje može biti zabavno, vidjet ćemo to i večeras. Pozivamo direktoricu magistru Ninu Bunjevac-Salpić da nam se obrati i otvori ovo takmičenje. Izvolite. Znate šta, ja sam primijetila da je vas strah. Više nego naše drugare koji su tamo spremni, već u formi sasvim. Ja to i razumijem. Pretežno su roditelji tu i znam da sad srca kucaju malo jači, ali to je sasvim normalna situacija. U svakom slučaju, dobrodošli ste ovdje. Dobrodošlicu želim i direktoru Srednje mješovite škole koja danas obilježava svojih 65 godina djelovanja. Direktor je u svom govoru danas rekao kako to škola tako 65 godina ispunjava uslove za penziju. Međutim, to je škola puna mladosti, u svakom slučaju ta mladost ne dozvoljava da se to gleda s te strane. Večeras je i naš muzički umjetnik, zapravo učenik Srednje mješovite škole. Sad znam da ste vi nestrpljivi, jer Nina je rekla sve što treba o danu i noći knjige. Ja ću samo reći da se u Bosni i Hercegovini po drugi puta, znači u druga godina, kako se obilježava dan knjige i kako se to dešava, evo večeras u 6 gradova, u 15 biblioteka i moram istaknuti od tih 6 gradova, 4 su Zeničko-Dobojskog kantona, na 2 su Sarajevo i Mostar. Dakle, pored Maklaja to su Breza, Kakanj, Usora, Žepče i Maglaj. 5 gradova, znači imamo 7 ukupno. Tu sam to pogriješila malo. Želim vam da vam srca ne kucaju tako jako, svi su oni super, svi su dobri i naravno ovo je za njih jedno malo vatreno krštenje, ali bit će oni odlični i navijajte svim srcem i mi ćemo svi navijati, a svi su pobjednici. Uživajte. Hvala.
Kad voda ko zna koji put razbije stijene, i kad sve što je nekad bilo važno više ne bude, i kad te neke grube ruke snažno istaknude, te noći kad proleci na vrate pomene, da me opet vrate natrag u bijele temene. I kad rasplete neko se drugo, ti sjedneš u krilo, ja ni tad neću ništa protiv tebe, neću glupo bilo. Kada jednom budem ja ko slijepica bijela, ne reci nikom da si me srela, a kamoli voljela. Kada jednom duša moja odleti od tijela, ne reci nikom da si me šela, preko vode prela, preko vode prela. Kad naleci na vrate pomene, da me opet vrate natrag u bijele temene. I kad sve što je nekad bilo važno više ne bude, i kad te neke grube ruke snažno istaknude, kada jednom budem ja ko slijepica bijela, ne reci nikom da si me srela, a kamoli voljela. Kada jednom duša moja odleti od tijela, ne reci nikom da si me šela, preko vode prela, preko vode prela. Propozicije takmičenja. Na binu će izlaziti jedan učesnik onako kako prozivamo. Svaki učesnik takmičenja ima na raspolaganju 1 minutu da pročita odabrani tekst. Naravno, mi ohrabrujemo odluku da učestvujete u takmičenju, a žiriju neće biti lako da odluči ko je najbolji. Takmičenje će pratiti žiri u sastavu Ervina Čičkušić, Saida Begović i Mirnesa Kolonić kao predstavnici ovih škola. Sa nama su učenici prvog razreda prve osnovne škole sa učiteljicom Evinom Međić. Oni su inače van konkurencije, ali žele da podrže ovu našu aktivnost i da pokažu da znaju čitati. Pozivam Tanković Tarika, Emu Suljaković i Kanitu Hodžić da nešto pročitaju.
Može. Može. Bila jednom jedna koza, imala 7 jarića. Voljela i čuvala, hranila kao što sam mati. Može hranu da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe u šumu po hranu. Dozova svoje jariće i reče im da nikom ne otvori. Bila jednom jedna koza, imala je 7 jarića, voljela, čuvala, hranila. Kako što samo mati može. Volit ću čuvat ih i hraniti. Jednog dana pođe u šumu po hranu. Dozva svoju jariće i reče im da nikom ne bila jednom jedna koza i imala 7 jarića. Voljela, čuvala, hranila kao što samo mati može. Da voli, čuva i hrani. Jednoga dana pođe u šumu po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne otvaraju vrata jer može doći vuk koji će Evo ovako, hvala našim prvačićima, izvolite tamo. Pošto mi vremenski nismo mogućnosti da svi prvačići pročitaju, to ćemo uraditi neki drugi put, a dobro će i oni naravno zahvalni smo se potrudili da uveličaju ovaj naš rad. A sada pozivam učesnike koji se takmiče. Ovako, Rijad Spahić, osnovna škola Magolaj. Rijad. Tučan kod Svraki. Sjedila sam u sobi u toplu peć. Vani je bilo hladno. Odjednom začujem kako netko sitno kuca u moj prozor. Brzo ga otvorim i vrlo se obradujem gostu. Bio je to moj stari znanac, vrabac Sivokav iz susjedne ulice. Bio je sav promrzan, praški je hlad, zacvrkuta
ali kod tebe je baš ugodno. Dopusti da se malo ugrijem. Samo izvoli, rekoh mu i baciš još jednu cjepanicu u peć. A sad mi pričaj malo o novostima u gradu. Vi, vrapci, uvijek koješta dozna. Zar ne znaš da je Svraka otvorila dućan? Upita me vrabac još uvijek malo dršćući. A sada pozivamo Merijem Muhanović. Stara Svraka, uskliknuh začuđeno. A gdje je taj dućan, molim te? Upravo sam pošao do dućana, reče vrabac živ, pa sam usput svratio k tebi. No, ako želiš možemo poći zajedno. Čuo sam da tamo prodaju raznovrsnu vodu. Idem s tobom, Sivokape, rekoh i odmah zgrabim kaput i cipelu. A što bih želeo da kupiš? Ja, odgovorio je Sivokape. Rado bih kupio sivu kapu u boji moga perja i debeli vuneni šal. Hajdemo, rekoš vrapcu. Zatvorili smo vrata, a Sivokap se udobno smjestio u mog širokom džepu, da mu je samo glavica povirivala na Sada neka dođe Trijada Menišević. On mi je davao upute kojim putem da krenu. Hodala sam prilično dugo i napokon smo stigli do praznog opustilog igrališta. U sredini toga snijegom pokrivenog mjesta uzdizao se golemi stari hrast. U njegovu debu bila je šupljina i tu je Svraka smjestila svoj dućan. Već iz daleka mogao se vidjeti svijetleći natpis koji su sastavili od krijesnica. Dućan kod Svrake, radimo non stop. Na ulasku nas je dočekao bijeli mišić. Ljubko nas je pogledao svojim sitnim očicama i upitao uzorno. Što želite? Želio bih kupiti nešto za zimu, kapu i šal, na primjer, odgovori vrabac. Zimski odmjeni predmeti dakle, reče mi svi čvarima. Izvolite u prvi odjel desno. Hvala, rekla smo i pođe smo kako nas je uputio. Zaista, kod Svrake je bio dobar izbor. Sivokape je... Sada neka se pripremi Harun Krlinčević. Izvoli, Harun. Sivokap je iskušao nekoliko kapa pred zrcalom, koja su visjela svuda napolje. Osluživala nas je vrlo brza i vješta vjernica, prvorazredna vuna, rečena za šal, koji je Sivokap razglidao. A kapa vam divno pristaje, doda zatim umilja. Izabrali smo šal i kap i već smo htjeli pući. U to nam vjeverca smiješajući se preda račun. Ta, mi nemamo novaca. Sivokape, uzvike. Kako smo mogli da budemo ućem bez novaca? Kod nas se naplaća novce, začujem u tu dubok i kreza glas iznad sebe. Bila je to srana. Plaća se u zrnju, sjanjanju, mrvicama i prema dogovoru. U osalu, da li želite jamčiti za vrapce? Upitala me zatim. A sada pozivamo iz prve osnovne škole Adu Mehinavić. Izvoli, Radnice.
pčela. Pošla pčela na potok da se napije vode. Sletjela je na kamen i počela piti. Omakla se s kamena, pala u vodu i počela se gušiti. To je vidio golub s grane. Otkinuo je krunom jedan list sa drveta i bacio ga pčeli. Pčela se popila na list. Krila su joj se osušila i ona je odletjela. Drugog dana došao je lovac u šumu. Opazio goluba na grani pa namišanju puškom u njega, vidjela to pčela i sletjela lovcu na ruku. Bojeći se da ga pčela ne ujede, lovac je mahnuo rukom, a golub je odletio. Sada pozivamo Faruka Kolonča. Izvoli Faruk. Zašto volim svoju baku? Meni nije teško reći. Ona meni priča prije nego što ću leći. Ona meni kad sam ljutit i kad mi je sve na putu, priđe nježno, blago, tiho i jabuku da mi žutu. Kod mene je ona uvijek samo šušnjela što u mraku, eto, zato jako volim svoju baku. Bravo. Sada pozivamo Kristijana Đurića. Izvoli. Priča u kojoj je sve naravno pokraj potočića je lijepa kućica okružena grmićima i drvećem. Kućica ima crveni kromčić, na njim se vjerbić igra bijelim oblačićem i na predvačića proljeće sivi krapčić. U blizu kućice je voćnik i zelena baštica, ispod kućice je procvjetna muška listića i jedna gravčica do žele zvijeći kućice sa vrvatnice. Samo da ja nešto kažem. Ovaj učenik mislio da treba da se što brže tiče, znači tako, njima je tako i rečeno i on je navjerovao što se. A sada neka dođe Vedar Skejić. Kutija želja, u kutiji želja djevojka Marta, da mi je jedna jebava svašta. Prva mi je želja da ne bude rata, druga mi je želja da dobijem brata, treća mi je želja da me voli tata, četvrta je želja da ne budem sama, peta mi je želja da me voli mama, šesta mi je želja pa pomisli šutke, da mi je bar 4 ruke. Učenika osnovne škole Maglaj, Emil Hasančić. Izvolite. U peć. Vani je bilo hladno. Odjednom začujem kako neko sitno kuca u moj prozor. Brzo ga otvori i vrlo se obradaje gostu. Bio je tu moj stari znanac, vravac i lokap iz susjedne ulice. Bio je sav promrznut. Vraške je hladno, zatvor puta on, ali kod tebe je baš ugodno. Dopusti da se malo ugrijem. Samo izvoli, rekoh mu i baci još jednu cjepancu u peć. A sad mi priče malo o novostima u gradu. Vi vrapci uvijek koji šta doznate. Zar ne znaš da je Straka otvorila dućan? Upita me vravac, još uvijek malo dršćući. Stara Straka, uskliknu začuđeno. A gdje je taj dućan, molim te? Upravo sam pošao do dućana, reče vravac živo, pa sam usput vratio k tebi. No ako želiš, možemo poći zajedno. Čuo sam da tamo prodaju raznovrsnu robu. Idem s tobom, sivokape, rekoh i odmah zgrabim kaput i cipele. A što bi ti želio da kupiš? Ja.
Sada neka dođe Mona Herceg. Mona Herceg. Dućan kod Franke. Sjedila sam u sobi u toplu piću. Vani je bilo hladno. Odjednom začujem kako netko sitno kuca u moj prozor. Brzo ga otvorim i vrlo se obradujem gostu. Bio je to moj stari znanac Vravac, sivokap iz susjedne ulice. Bio je sam promrznuti, vraški je bilo hladno, zacrkutao, ali kod tebe je baš ugodno. Dopusti da se malo ugrije. Samo izvoli, rekoh mu i bacih još jednu cijepanicu u peć, a sad mi priče malo o novostima u gradu. Vi Vravci uvijek koje šta doznate. Zar ne znaš da je Sraka otvorila dućan? Upita me Vravac, još uvijek malo držu. Stara Sraka, uskliknu začuđeno. A gdje je taj dućan, molite? Upravo sam pošao do dućana, reče Vravac živo. Pa sam usput vratio k tebi. No, a... Sada neka dođe Minea Mekanović. Dućan kod Srake. Sjedila sam u sobi uz toplu peć. Vani je bilo hladno. Odjednom začujem kako netko sitno kuca u moj prozor. Brzo ga otvorim i vrlo se obradujem gostu. Bio je to moj stari znanac Vrabac iz Siloka iz susjednih ulici. Bio je sam promrznut, vraški je hladno, zacrkutan on, ali kod tebe je baš ugodno. Dopusti da se malo ugrijem. Samo izvali, rekoh i baci još jednu cijepanicu u piću. A sad mi pričaj malo o novostima u gradu. Vi Vravci uvijek koje što doznate. Zar ne znaš da je Sraka otvorila dućan? Upita me Vravac još uvijek malo dršćuć. Stara Sraka uskliknu začuđeno. A gdje je taj dućan, molite? Upravo sam pošao do dućana, reče Vravac živo. Pa sam usput svratio k tebi. No ako želiš možemo poći zajedno. Čuo sam da tamo im prodaju raznoično robu. Idem s tobom, sivokape, rekoh i odmah zgrabim kaput i cipele. A što bi ti želio da kupiš? Ja, odgovorio. Sada neka dođe Sajrat Nalić. Dućan kod Srake. Sjedila sam u sobi uz toplu peć. Vani je bilo hladno. Odjednom začujem kako netko sitno kuca u moj prozor. Brzo ga otvorim i vrlo se obradujem gostu. Bio je to moj stari znanac, Vravac, Sivokap iz susjedne ulice. Bio je sav promrznut. Vraški je hladno, zacrkutao on, ali kod tebe je baš ugodno. Dopusti da se malo ugrijem. Samo izvoli, rekoh mu i bacih još jednu cijepanicu u piću. A sad mi pričaj malo o novostima u gradu. Vi Vravci uvijek koje šta doznate. Zar ne znaš da je Sraka otvorila dućan? Upita me Vravac još uvijek malo dršćući. Stara Sraka, uskliknu začuđeno. A gdje je taj dućan, molim te? Upravo sam pošao do dućana, reče Vravac živo. Pa sam usput svratio. Sada neka dođe Džana Smajlović. Dućan kod Srake. Sjedila sam u sobi uz toplu piću. Vani je bilo hladno. Odjednom začujem kako netko sitno kuca u moj prozor. Brzo ga otvorim i vrlo se obradujem gostu. Bio je to moj stari znanac, Vravac, Sivokap iz susjedne ulice. Bio je sav promrznut, vraški je hladno, zacrkutao on, ali kod tebe je baš ugodno. Dopusti da se malo ugrijem. Samo izvoli, rekoh mu i bacih još jednu cijepanicu u piću. A sad mi pričaj malo o novostima u gradu. Vi Vravci uvijek koje šta doznate. Zar ne znaš da je Sraka otvorila dućan? Upita me Vravac još uvijek malo dršćući. Stara Sraka uskliknu začuđeno. A gdje je taj dućan, molim? Upravo sam pošao do dućana, reče Vravac živo. Kad sam usput vratio k tebi, ako želiš možemo poći zajedno. Čuo sam da tamo prodaju raznoično robu. Idem s tobom, Sivokape, rekoh i odmah zgrabim kaput i cipele. A što bi ti želio da kupiš?
emisija, odgovorio je Silaka Građani Kupe. Iz prve osnovne škole pozivam Farisa Semenovića. Onda neka nam dođe Melisa Karabegović. Lastavice. Te godine, čim se snijeg otopio, otac je odlučio da popravi našu trošnu kućicu. Pozvao je majstore da mu pomognu. Okrpite je, izmijenite sve što se da izmijeniti, okrećite je u bijelo, neka bude najbjelja u okolini. Svi smo se dali na posao. Mi smo radili lakše, a majstori teže poslove. Strugali su zidove, zatvarali pukotine, mijenjali natruhile grede i oštećene oluke. Tako su nepažnjom oborili lasino gnijezdo koje se nalazilo ispod naše strehe. Ležalo je na zemlji crno i čađavo, poput odbačene kolijevke ili napuštenog čunjića. Kako ste to mogli učiniti? Razmjesnio se otac i zagalanio na majstore. Otkad znam za ovaj dom, one žive pod strehom. Ovdje žive, cvrkuću, legu se, na jesen odliječu, a na proljeće se opet vraćaju. Volio bih da ste mi kuću oborili nego to gnijezdo. Podigla sam gnijezdo sa zemlje i pokazala ga ocu. Pogledaj, oče, sasvim... Hvala Melisi, a sada neka dođe Mahir Smajlavić. Mahire. Lastavice. Te godine, čim se snijeg otopio, otac je odlučio da popravi našu trošnu kućicu. Pozvao je majstore da mu pomogu. Okrpite je, izmijenite sve što se da izmijeniti. Okrećite je u bijelo, neka bude najbjelja u okolini. Svi smo se dali na posao. Mi smo radili lakše, a majstori teže. Strugali su zidove, zatvarali pukotine, mijenjali natruhile grede i oštećene oluke. Tako su nepažnjom oborili lasino gnijezdo koje se nalazilo ispod naše strehe. Ležalo je na zemlji crno i čađavo, poput odbačene kolijevke ili napuštenog čunjića. Kako se to moglo učiniti? Razmjesnio se otac i zagalamio na majstore. Otkad znam za ovaj dom, one žive pod strehom. Ovdje žive, crkuću, legu se, na jesen odliču, a na proljeće se opet vraćaju. Volio bi da ste kuću oborili nego kuću. Hvala Mahiru. A sada ćemo pozvati ova dva drugara, Mirzu Gračića i Enara Musaj-Ferdića, jer će oni nastaviti jedan za drugim. Jel važi tako? Kako ste se dogovorili? Ko će pa biti? Ajde, dva drugara. Dva drugonoga živahna šumska mrava spustiše se u nižu i poslije dugog hoda stigoše na obalu potoka koji je proticao sredinom doline. Ali sam umoran, zastale mlađi mrav. Ja držim da sam već stigla na kraj svijeta. Na kraj svijeta, zamisli se stariji mrav. Čuješ, druže, možda je zaista tako, jer da ti iz onu stranu potoka ima svijeta, onda bi ovako preko vode bio prebačen kakav most preko koga bi se tamo prelazilo. Doista imaš pravo. Aha, zar ste već i tu stigli? Skitnice, lopovi, kradljivci, ucibatne. Prodera se iza njih nečiji gromki glas, tako da se mali putnicima učinilo Ali mi ćemo pomjeriti preko zime ako ne donesemo svakom od nas bar po jedno zrno. A nas je u mravnjaku 10.000. Šta se mene tiče 10.000 mrava? Volim da se ja jedan čitav zimu tovim i da mi još preostane. A vas 10.000 slobodno pomrite od glada. Prodera se Hrčak. Ali, dragi prijatelji, sve su to čestiti radnici. Gubite se. Šta je mene briga za vašu čestitost? Ja živim samo za svoj trbuh i teško vama dirnite li bar jedno zrno i bijesno puhnuvši
Hrčak se zavuče u svoju rupu, jer je vječno strahovao da ga ko ne pokrade dok je napolju. Ožalošćeni mravi se vraćaju natrag. Od kuće ih dočeka čitav mravnjak. Svi su bili radoznali zabrinuti da li su dva istraživača što god pronašli. Pronašli jednu Imamo još jednu učenicu, Ena Navić. Izvoli, Ena. Vjesnik proljeća. Daleko na jugu, dolje pored mora, proljeće se smijalo pod sunčanim nebom, šetalo po maslinovim gajevima i ispod tamnih čemprisa na grobljima i odmaralo se u hladovini pored kamenih crkava, na čijim su turnjevima čutala zvona zelena od radosti. Šetalo se tako u proljeće i mislilo o svom skromnom putu na sjever. Uskoro će vrijeme da pođem gore na svoj dragi sjever. A koga da pošaljem da objavi moj dolazak? Da li ćeš ti poći, mala moja prijateljice, da javiš da ja dolazim? Obrati se proljeće jednoj lasti koja je upravo toga trenutka vijala jednu gubu oko crvenog turnja. Pusti me, samo još malo da se nagledam nemirnog mora. Ove godine pošalji nekog drugog, umjesto mene. Zamoli lasta. To su bili naši učesnici. Sad dok žiri donese odluku, mi ćemo se opustiti uz interpretaciju naše knjize Karli Igoć. Izvolite. Come kad znaš da nisam bio ja.
red je onda da svi dobiju zahvalnicu i mali poklon. Tako ću prvo prozvati naše prvačiće. Ovako, ići ćemo redu, a zamolit ću direktoricu da im uruči. Nadija Rešidović. Sara Baraković. Ajmo prvačiće živa, ajmo. Tari Franković. Tari, izvoli. Tare, ajmo Tare, življe malo. Sara Međunavić. Prvo se prijave kod učtenci. Izvoli. Asija Kruško. Znači, jel da? Izvoli. Amila Pusić. Kanita Hođić. Evo je za Kanitus. Ema Suljaković. Sajra Moljak. Garis Spahić. I Tajra Bradarić. To su bili naši dragi prvačići. Sad je red da i ostali učesnici također dobiju zahvalnice i mali poklončiće. Da vidimo. Rijad Spahić. Bravo za čitanje. Merjem Ivanović. Merjem. Bravo super si čitala i ti. Rijalda Menišević. Harun Krličević. Kako se sredi od momak sam. Adna Medinagić. Šta ta Violeta radi, ha? Faruk Kolonić. Jel ima nam Faruka? Priča, joj, tako je kod učiteljice, jel da? Dođi. Kristijan Đurić. Ajmo brzo čitanje. Kristijan priča. On ima neko Vedar Skejić. Vedo. Ajmo Vedo. Emil Hasančić. On je Mona Herceg. Jel ima neka pjesma Mona? Minea Mojanović. Sajra Nalić. I ovih naliča, čujem se da sam čula još nešto naliča ima. Džana Smajlagić. Džana. Melisa Karabeković. Melisa se ti umorila danas. Magir Smajlagić. Magire. Čuj, kolika ti da čitavka, ljudi moji. Mirza Gračić. Bravo, Mirzice za čitanje. Enar Musaj Fendić. I Ena Nalić. I evo još jedno naliče. Žiri još nije došao, još Ne nije. pozivamo još Žiri da što prije dođe. Mala Žiri je Raja, donio odluku. Žiri. Možete misliti kako je napisano. Žiri, ne mogu se dogovoriti. Također malo popi. Pa svi su bili dobri, onda je teško donijeti odluku.
Ne domisliš mi toliko da volim, zašto da živim za tebe srca, sretni iz prošlosti što izgleda te volim. Još da želim te kao prvo dana, zašto te volim, zašto te sanjam, zašto se nadam, znam da nisi sama. Uveri, bit će do srca, život mi kao kasna dođe, kući, nema svako dođe, ne dođe, i kada dođe. Uveri, bit će do srca, život mi kao kasna dođe, kući, meni svako dođe, sve čestitke i ovim vrijednim đacima, samim tim što su došli ovdje, oni su najbolji čitači svojim razredima, ali tako, svaka čast svima. Jeste, najdragiji su bili. Bilo je zaista jako finih čitača. Jedva smo se mi u nekim ovako dogovorili, pa to su same nijanse odlučivali. Ali eto, opet smo izbodovali sve pa smo dobili sljedeći rezultat. Kad su u pitanju drugi razredi, idemo po redu kako je bilo. Rijad Spahić, evo ga, prvi nagradnik. Zatim Rijalda Memišević. Pa onda Fad Polanić. Sajra Nalić. Ima Sajri. Dobro. I na kraju Melisa Karabegović. Melisa Karabegović. Oni su imali najviše bodova, kad smo bili onako jedini naše bodove, oni su osvojili najviše. Ali njihovi drugari nisu baš nešto puno zaostajali za njima. Sve su bili neki plusići, minusići, neke tačkice, eto to je odlučivalo dalje i po jedan bod recimo niže. Čestitam još jedan put svima, a posebno hvala roditeljima i ovakvoj podršci što su večeras imali. Eto, hvala. Hvala vam svima, dječaci, djevojčice, su možda i nestrpljive, možda i nemalo i dosadno, kaže u isto u školi, oj moramo sve nešto paziti i učiniti. Gradane su podijelili, mi smo bili malo zavisni drugačije, budu samo tri, međutim, sad je malo više, ali nadam se da se počasno piše. Evo ti.